Okay, molweni guys. Ngethemba loba niyaphila. Namhlanje angizizwa kahle, like inhliziyo yami ibhlungu kakhulu. Angifuni nje ukuqamba amanga. Sengiyaziqinisa just because anayo umthetheleli mina noma sekuthiwa kunjani. Mina anaye umuntu ongavela anithethelele. Kukhona amantombazana anibhulishayo. Ayanibhulisha lamantombazana amathathu nendoda eyi1. Bayanibhulisha aba bantu guys. Yazi ukuba ngi-MC bengazi ukuthi kunzima kangaka. If ngangazi ba kunzima kanje ba ngi-MC ngebakudala ngabeka down. Kubhlungu guys uba ndizobhulishwa kanje. Lamantombazana nalobhuti into ayenzayo abhala ngami ku social media. Angithuke akhulume ngami kabi, akhuluma izinto ezingekho right ngami ku social media, of which it's fine. So nazixolela ukuthi mina ayikho into engizoyiphendula, angifune ukuyiphendula. Yentsha ke ngoku abaze nayo lamantombazana nalendoda xa emcimbini ndiqashiwe bathatha inamba kamhleli imcimbi bambhalele bamwhatsappele uba why uqasha uSne, njengoba uqasha uSne asuzuya emcimbini wakho, and then ke ngoku thina nabantu sobaxelela bangayi emcimbini wakho ndondondondondondon. Bafowethu lento bayenza lamantombazana nobafuna ndini ndanenzani amantombazana yini lenifuna kumbo mama babantwana, because nebadala leyo kumnibo mama bazali nifunani kum bazali yini le kumele ngiyenze ukuze nize nini isuke kum, because ningihlela and then now ngidiniwe, I'm tired kufike la ngikhathala khona. Okay fine, ngiza kule post le guys umhleli mcimbi ukhiphe le post le wangixelela wangifonela wangicela ba ucela ukungiqasha kwi-event yakhe ntontontonton. Okay, anabi nankinga ke ngoku. So uthe ubhuti seyingiqashile wayikhipha ipost nansi. Emva kobe khiphe ipost ubhuti uyifakile ipost waphinde wayidelete. Ngizombuza mina ba bhuti wafaka ipost waphinde washeshe wayidelete kwenzakalani na? Azothi ke ngokubhuti no isponsor azifuni uba ngisebenze nawe, zithi if ever ngiqashe wena abazokwazi ukusebenzisana nami. Like ngimangala ukuthi sesiphe isisponsor esikhethela uMC. Ndithi mina hayi bhuti okay akho ngxaki ndiyibeke ngoku sendisendelwe i-screenshot ngeithomi noma mhlawumbe umuntu owazana nalamantombazana amathathu nalendoda i1 engabazi ibanda benzani bafuna nempilweni yami yini lengake semva kwama bayifuna cause ukube ngangibakolota ngabakudala ngabakokela. So lamantombazana into ayenzileyo afonele ubhuti lo nobaba mwhatsappele, emva koko ngokubathatha i-screenshot ba-screenshota baziposta kwi-status sabo ba if ever mina ndisemcimbini wababazi. So ubhuti wadecide ukungikhipha ku-post waqasha ke ngoku lo chomo wabo lamantombazana anibholishayo. Guys andiyazi bayenziwa kanjani into nje, andiyazi because ngoku lento bengena ndaba benithuka ku Facebook, benithuka everywhere, bendingena ndaba na ku WhatsApp bengithuka, bengena ndaba nayo, but ngoku lento lena isifuna ukuba personally because ichaphazela umsebenzi wami. Mina ukuba ngi-MC kungumsebenzi kum futhi into engiyithandayo nengiyihloniphayo. Angikaze ngisukele umuntu, angikaze ngonemuntu, angikaze ngithini. But I don't know lamantombazana afuna ntoni emva kwami. Yazi ngendlela inhliziyo yami ebhlungu ngakhona because lento le iqale last year and then waphela unyaka wa last year ndingabaphenduli ndingathini, but na this year futhi sengabantu abayi1. Invisa kabuhlungu shem, angifuni nje ukuxoka, angifuni ukuthini, angisayithandi guys uba nimenza kanje umuntu ozamayo. Kubhlungu shem, ndanicela ke bomama ndiyacela ma olady khanithi ukwehlisa kancane nixelele nobhuti lo, angimazi ukuthi ubhuti nomazi thini naye ngicela nimxelele guys anizama ukuyehlisa lento ngoba mina akizukulwa ngale impi yenilwa ngayo, and then akuzuba mnandi because ngiyayazi ba nizele ningabazali yabo. So guys please ningenzi into mhlawumbe kwesinye isikhathi engagcina isinimoshela izimpilo zenu ngento encinci ngaka beningayilungisa engingayazi ukuthi mhlawumbe if nanize kumnini approach baninkinga nami basisi sinenkinga nawe kanje nakanje nakanje bekuzoba right, but now ngendlela enenza ngayo ayisekho right. Ngixelela ngoku mina mina kwi-event ngoku ndipenishiwe, azaqashanga kwi-event amahloni kimi.
Hayi but kulungile guys, ngiyethemba elikhulu loba bazazama ulungisa osisi because alinawo lamandla abafuna nibe nawo. Angisuwo umuntu onamandla, angisuwo umuntu okwazi ukulwa, angisuwo umuntu othanda ukulwa. But kulungile. Makukhona mhlawumbe I don't know bangithini. Ngibhlungu kakhulu but le into ngiyacela ingasiphinde yenzeke le ndiyibona apha. It's fine buti ungikhuphe emcimbini wakho but ngiyazidinga impendulo. Sesiphi esisponsor esithe asizokwazi ukusebenzisana nawe. Ngiyadinga i-email yesisponsor. Ngizokhuluma naso sponsor so uzothi awuzokwazi ukusebenzisana nabantu ngakwenzani. Why uvala ngegama lami? Angisathandi ngegama lami because lento le isipersonal. Abanye abantu bazocabanga ukuthi ezinto ezishoyo ngami izinto ezinyani and then ayikho lonto leyo. Ngiyanicela guys, ngicela nisuke nemva kwami. Aningehleni because nihleli la. Ngimncane kakhulu mina kuni, ngiyanihlonipha bomama bazali. Ngiyanihlonipha ngomoya ophansi wesonto. Ngicela nihlukane phansi negama lami. Angisafuna uzibona ngilenga ku Facebook benu, angisafuna uzibona ngilenga ku status zenu. If ananto okwenza ngicela nisizamele into yokwenza nihlukane nami because anikhosi emvakweni nini enisemva kwenu. Uxalele nalo bhuti ngazoma ngusisi noma intoni sithini lo nto dayeni phakathi kwenu esebelief. So umhleli mcimbi ngicela ube sure ngestory sakho bhuti wami mawenza into uyenze into professional. Ungabi unprofessional uve abantu bathi abamfuna ubani. So inkosi kakhulu guys, inkosi kakhulu. Angiyazi noba ngingancedakala kanjani noba nje ngaqala kophu umnyango foba ngizozama ukuthi ngilungisele amantombazana ambulishayo. Niyandibulisha guys, niyandibulisha. Ngusinelo ongu-MC kwimicimbi ke yalapha eCape Town, all over nje lapha eCape Town. Imicimbi ke kaMaskandi simbonile ke kumcimbi omkhulu, ngumcimbi omkhulu ke wakhe wokuqala omkhulu lona ke sisuka kuyo nguyiKhayelitsha Maskandi Festival. Sasimbonile ke naphaya kwi-40 year anniversary kababa uNkunzi Mdaka. Njengoba ke imicimbi emikhulu ke into ethi ke isinqabela lapha eCape Town. So kube into enkulu kakhulu ke basimbona ngoba ke komnye ke uMC abasezingeni eliphezulu kakhulu ukuthi umsebenzi wakhe uyawuthanda, talented kakhulu, sinesakhono esihle kakhulu umntana. Andikosho ke ba usukaphi because ulwimi lakhe lubetha ngokwesiZulu. So I don't know noba mhlawumbe usuka kwaBhaca okanye ke straight KZN. So ukuyakhala ke apha ukuthi ke kukho amantombazana amabini then plus nomuntu ongubhuti abambonakalisela ukuba bambonakalisela inkohlakalo leyo ke yebonalisa umona. Njengoba ke kulo mcimbi ubona olapha ku screenshot pha inhla kwakhe iguga step uzabe lapha eCape Town Heritage Day. Uthi ke usisi ke uye waqashwa ngumhleli mcimbi kodwa ke ekwambeni insukwane nje ubone umhleli mcimbi sedelete ipost mayembuza uthi umhleli mcimbi kuthiwe ndingakuqashi ngoba kaloku bake ndawuqasha bathi abantu abazuza. Hayibo into enjani naleyo guys? So aba bantu balwa le ntombazana banomona for le ntombazana. We don't know ukuthi ke ngabantu abatheni why be against yena because akakachazi kodwa kuyathembisa ukuthi ke udikwa kwakhe uzodedela ke i-pictures zabo abaveza aba-expose ukuthi ke ngubani nobani. So sisalindile ke kubhlungu kakhulu ke bafethu ukuthi ke kubonakalise umona ke sokuqhelile ke thina ke Eastern Cape sokuqhelile into nje esi-used kodwa ke ibhlungu ke xa ndiyibona kulomntana because umntana nje lona owenza into zakhe nje professionally othandwayo futhi kakhulu. Kuvele kuvakale nje inswahla xa kungena yena stage ezophatha uhlelo ke lo mcimbi. So ubhlungu kakhulu ke lento bayenzileyo kuye because kaloku umcimbi lona ubonakala ngathi ke uzobe umkhulu kakhulu. Xa bemvalela ngohlobo bathi makathini because uthi into indala lena even last year into nje bagogo babeyiqalile. So asazi ke kodwa ke ngizabe ngithi intombazana ke ingafi ide iqalekise iqhubeleke nje yona izethemba. Umcimbi wokuqala ngokugqibela kodwa njengoba eveze izivideos nabo ke bebesezoxelelwa izinto ezi-negative ngaye uba bangamqashi bazosho nabo ke shem babone ukuthi ke ukhona nje unyawo lemfene, ikhona nje into enomona phakathi kuyo yonke lento. So siyacela nje kubahleli bemicimbi bangayeki uqasha le ntombazana because iyayenza into yayo.